تماشاوان برمت صلاف توتیا ما ایروکه تایبت به داوی پیشاتن ولات سوریا و هرواخون شاندان و کشتن ولاتیان جالی هزن اولهی و سردان کرنا تیمان نتوین هفگرتی هروا داوی پیزانی نجدا ایرو لستان بولجوات اکنشتیمانی هتیا راگاندن جبوان و مرمه و وی بابتی شروع بکن ما میوانداریا برس مراد خزنوی سروک سازیا شیخ شهید اجبو گتوبه جولی بورین او نوکرنا اولی کاغ مراد افدمی تا باش پرسایی کش ویدس پیدیکن کو ایرو لستان بولجوات که نشتیمانی هات راگاندن او جواد جکی جان آلیان پیکتی گلو بنابه خدای مهریبان و دلوان اتخوازم بجد نقطة از دست بكم بري از باخذم يكمين نقطة از خدي تعالى اتخوازم جو خدي رحمه الواكسي جو شهيد كتن ايرو و روجي جو چون وياد دوامين اتخوازم بيروزباية بدم قلي ليبيا جو خوا دكتاتورة كي مظن خلاص كرن روبلكي نو جخورج بو جيانك خوش وكرم او تشتيقو تي بحث كرن وسائل اعلامي دا جو مجلسكي وطني وي افاكرن لاسطنبولي حتى انها او تخوازن مجلسكي وطني تشيكن لكن حتى انها اشتغالي تمام نبويا دبي تاسيس لجنه كيجبو جو مجلسكي وطني تشيكن بهتري جو فاي مجلسي تخوازن ريخن وبافابكن وسركيشيا ويبكن اخوان المسلمين جبرجو امي فكرن مؤتمر انطاليا ايجو تشيبو معارضه سوريرا اختيجو كرد وعرب وليبرال وعشائر هركس كي بحريوا وكهبون اخوان المسلمين جي تبليوا هركي مثلا شار درخستن عقليه كفن اخوان المسلمين را قيمه وبي شكل نهاد بله مامستا ام بچینا ببورینا مامستا ام چینا سرفان بابتان جیله او جوینا استان بینن نه وک جوینن دمبو یا ایرو که دورش چاون راگاندنی حالت پیک آنین هر وقت دارخستن کی باش داره کی جان عالی هاتیه دورخستن جدایی بله اغلب و هم کسی هزه معارضه خستن جبوگو بوارا بيشتغلن وتشتكي افاكن اما جبرجو عقليه اخوانا دائما اقصائيه ومكارن بيجن وجهي كيديه جعم لا ريجيمي يا بحث دائما تخوازن او تاني قرار دستيواده به ام كمؤتمري انطاليا مخوج شيوري ومكشانت بله کاغ مراد با جبو و جوینو و هف جمعیانا ایرو که جناب اتحاد بود دعوت کردن داخواست کردن جبو یا نه؟ نه بس مؤتمر انطاليا بالمكتبات التنفيذي او هاتبو دعوه كرن ما اللجنه جوا شخوا تشكيل كربو او تشون بوارد اشتغلين بيشتي جو بيحسان بري مجلسي بدفرنا ديدتشي ناكبي بن خزمتا معارضه وسرهلدانا قول سوري تشكرن هوالي ما ايجو هات حاضر بون بوارا خوكشان دجي بله ما مستمرات ام بچین سر جوینا اپوزیسیونی اوا کل انطالیا تتخازی حزد که بحثاوی بکی جناب تا گتار اخوان کو بو جه دلخوشی جبو آلیین کردی دا لی آلی اخوان مسلمین شر تکرون رازیبون خود دیار کرن گلو تو وی هلبستی چوا دخینی اگر اوی چه بو مخابن شخوا دائما وی شر واكسا وبجدار بي وحاضر بي اختيجو ام تيرو كافانا واجوا بسطينن كاسي جوهري صيدي وتشبكاوي يان تشفتاوي جي بسطيني ما ويبش صيديكي اختيجو ام دبيجن لازم اسلام نكفي بن خزمتا تشس سازي سياسي دبن او قيمه وناي قوت اخوان المسلمين تج اسلامي يا سياسي وابشوي او جد بنا هيزنا وكا غيري خو بالعكس كيم تردبن او كارن ميجي خلقي باسلامي بشون مسلمان قلكن وملتي سوري حمام مسلمانه ودلي خوشقو باسلامي سركبي لكن كوجان اسلاما خودي وبيخنبره يعني اسلاما اخوان المسلمين بيشاندانا ويتكن ودنا خويا كرن ام باسلامي رنا ام كتابه خودي رنا ام سنته بيخنبرنا عليه الصلاه والسلام ود سنته ده ود اسلامي ده تجاري نهت ديار كرن جو اسلامك السياسي هيا بله ما مستا ام بچین
بله ببور امام ستو هر دمی بله. وقت ظلامه که اولی اسلامی خو ددی ناس کردن و شی وقت شیخ شهیدان و معشوق خزنوی جی هم دا رحمه خدا بله. لیبه هر دم دا خزا ام جدا که- کرنا اولو دولت جهفدو دیکن و او یک جنه دجی اولا اسلامی اگر رو نه جبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام یکمین جار وقتی گوهات مدینه منور یکم تشکر وثیقه مدینه چکر گو مشرک كافر منافق أفحم بهفرة جهو مسلمان أنصارية ومهاجرة حمل مدينة أمتك غير يوا أول بيخنبر يكمين بيخنبر جو دعوة دين خديتك دعوة أوليكتك ودولتك تشيتك سر أساسي نديني نأولي سر أساسي مدني ده إسلام ده هزي مي سياسي نينن إيديولوجيا مي سياسي نينا إما الجمع قيم إسلامي هنا سياسي يعني جو يكيتيها به وكهفيها به عدالتها به ظلم الكسي نوي كرن أما خلق ويشلوك هنا باتشتا خلق رياوا ويش خوردين يرو ما مثلا الإسلام ده بيخمر عليه الصلاة والسلام وروجا جو سري خداني كسبش خو نداني بينما أبو بكر قيما خو نأني حتى هاري جو عمر بش خو نداني وعمر جي نشو حتى جو هناك بش خو نداني كأبا يا إسلامي يعني أبا يا إسلامي مامستا اولا اسلامی سیستمک تمام جبو سرکفتنا مروی د دنیا خدا هاتیه وکو سیستمک اولی جواکی آبوری سیاسی تمام کری هفدونه تو نکاری وی جهفدو جدا بکی أما علماء المسلمان حما بهفرة متفقا جو حكومة الإسلام ده إلهية حكومة الإسلام ده مدنية حتى بزمان بيخنبر ده عليه الصلاة والسلام هركس أف مسألة فهمت كر هركس زانيبو جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي شخصيتي هنا شخصيتا جو دين خدي تبليغ تكر وشخصيتا جو سركتيا ويسازي جو المدينة تكرن يا جو تمثيل ديني خديت كي جبني شاش نابي جو شاش بيجي خدي تبليغ غوي براستيت كي اما اختي جو سركيشيا تشكي يا الدنيا اهل مدينه بكي بخنبر بري سوزا خدايا قلت انتم اعلم بشؤون دنياكم حتى جول زيتر دمك كولك هبو نافي بثينبو عتق هاتا كرن دعوه الميري خكر جو برداني جرى بكي بوثينا ميروي بوچوجن پیغمبر عليه الصلاه والسلام گویا پیغمبر خودي جنا ام دعوه بردان المتكي ور مره بيره بيشتغلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام چول جم گوتوينا بينه چقا حشتتكي حسريوي دگرن چلو دعوه بردان ليتكي پیغمبر گوت گویا پیغمبر خودي تهاتيه جمع تامر خودي المتكي يانت كزلامك الدنياي تهدي واسطه جير تقدميني قونا از نبزلامي خدي هاتما از هاتما قو ازلامكم اتخازم نقباوا خوشكم قو ازوي نافم ام جبي زانن قو اسلام دينك جبو بارستنا عقيده خلقي واسس دانين جبو قو دنيا خلقي خوشكي اما امشري بدنا خوشبنا خلقي بله ما مستی چاوری کردن که تفکر کردیا روز آوای کردستان جوینه کل دار بخه کنگره کل دار بخه گل و رول آوات چیه دوی کنگره دا؟ والله ام هی دارن گو زو ندارن کنگره که چیکن دقنا ام کاربن دنگی خوا نرینه خوا ام فکر خوا ام حمد بکنه یک ایرو خسار الملت کرد کرن گونه یک بی هر کس ایرو جواس زی معارضه سوری دخوازن گله کرد جفدو بدزن وجفدو جداكن وجفدو باشخن جبوغو ملت كرد ضعيف بين ناس كرن وتجاري قوي نبن ام هي فيدارن جو ام كاربن ملت كرد ام يكيتياخو زود درستكن وام تشي خلافاتي مي نقبا ما هبي ام راكن ام هلينن يرو نوختي وايا ام هي مقابلي هزين عربي سياسي ام اشتغالي خو يك بكنيك وام دنجكي ام داكفن بوارا بله ما مستعد بهستن که هر پارتی که سیاسی تفکر که سیاسی کردی ل باشور رجاوی کردستان تفکر که سیاسی ل حزب باشور کردستان هر واژه عالیه دم ولی پشت هنه گلو تو وی دست وردان نبینی که دخازن رهن پارتین خو جبو برجاندی شخصی بچینن د باشور رجاوا دا هلوی سته چه لهم بریوان کریارن حقي هر كسيا جو برجاندي خو بكار بيني لكن نش حقي ما ام قال كرد ام برجوانديه ملت كرد ام بفروشن بارزاني ايمجي برجوانديه ما هنا كملت كرد وام سرد شغلن وام تجاري وبارزاني نفروشن بله وك هلويستن فرمي في هلويستي رازينا قالوا
بچه شکل يعني فهم نكر يعني هون رازين جفي هلويستي وان كريارين بارتيين سياسيين دروي باشور روجاواي كردستاني كو دسورداني وبشگيريا وان ديكان هون رازينه ام قال لك مثلا ام سباسيا سروك مسعود برزاني ام تكن جو اخفتنا كر وشلو بشجريا ملتي كرد السوري كر جو لازمه يعني تشتيل سوري تشيبن رجيم بورفي بهجي هري نتشي ما في كرد حاضرن ولجهن وكس نكاري بلبطيني وان شاء الله ما بسر كفن اف قلتنا مسعود بارزاني كي جان دريدا هاتيا قلتن روبروي جنابتا مقابله بمقابله كي بزنام جريده كاجنبي بيركرن سؤال هذا جي كرن سر وضعي كردي سوري بقرمي بشتا ما في ملتي كرد قرد واف هي مجينا ان شاء الله هرتم وهرطول افتو باران کرنا دورن سنورین و داویه دست بیکرنا لدیجی هریما کردستان تو باران کرنا به حجت آلیدانا گریلاین پژا که او پک که گلو رول سوریا دوان تو باران کرنا دا چیه اری سوریا بویا اگر اک جبو وان تو باران ايه ام دور نابين يعني بله يعني دستي تقلق ولاده هيا ام وگرین تفگر کردیا روجاوای کردستان دمها نیسان دا دست پیشخری کاتا راگاهاندن کو جپرانیا پارتیان لناوارو کان لگور آستی داخوازین کردان نبون نه پارتیان سیاسی پی پابند بونو تو وی که چوا دبینی او کنگره هاتیل دار خستن بخده ام قال كرد افتشل صالي ام دبن سها رجيمه بحسن وام تشقى ام خوجي بشون جبن تاثيري وي ام خلاص نابن دمك دريج مردفي وام خوجفا تشتي خسنا نقبا مدى ام خو خلاص كن ويجي ام يبسر كفن ان شاء الله بله بشار اسد دمین داویدا داخوازه هفدیتنی و رونشتنی کرد دیگر پارتیین سیاسین کردی هندک جوانا یالو رد کرناوی تا پی باش بو یان جی نباش بو از بيجم نباش بو وتشتي جو ملتي كرد كر وحركه سياسي بيرا بو قال لك باش بو وقال لك سباس جوارا جو نتشون خنخسنا بن بندورنا جو تشنا ملتي كر بي نرازي بن يعني قال لك ام لازمه ام شيار بن ما جيروفا ملتي كرد هيا السرجع دا ياند ميدان ديا جروجا روجفا هيا ده هزار وشارا دا ديسا جود جو كرد جزءك نسيج سوري حتى ايرو الكوديبو افديتن واف جوفتوجو كما تشينبو ايرو جبرجو خسار هيا ايرو جبرجو شريط وقاغاتي ليستكي جدستيويتشن مجبوره داخستنا بكي او جي جوجو تشنا بليزي ام هي بيدار دائما حركه سياسي الجوره هي فيما ان شاء الله بله داخازين كردين روجاوا بارتيين سياسي جبلي ورغرتنا ريبيدانا ناسنامه جوان كردين كو حتى انها بين ناسنامه جيان ديكن لوي ولاتي دا جبلي داخاز كرنا وغراندنا ناسنامه جوان را هون داخازا چدي كديكن جبو قال كرد باش ام نبخيرا ورغرتنا ناسنامينا وام نبحاجتي وينا ام ملتي كرد بري هارتشتي ام ملتكي سر بخونا ام سر عرضا خود دجين ما فكي ما هي وكا دوامين قال لسر عرضا خود دجي دسوري دا ام شريكي ولاطن كيمي شريكتيا ولاط بعربر ام ناخوازن چما هلويستكي وصا زلالين لتف آلين سياسيين كردي لوي داريدا لباشو روجاوا ايه بخودي او كارن في بلسفه بدن ايه كان نرينامه كزلامكي اولدار بشجيرا جمافي كردرا وخدمتكارا جقلي كردرا كيمي في دلخازي ام قيمه مناي ايان امي شريك بن شريك بله اگر هنگ دو کنگره که دا بجدار بن ایک جوان تنازل احتمالات هنه تو يعني تو لي تنازل بك جوانا راتشيه قالوا كما هون هر يك جاليه كي جداخازي كخو كيمنا كان يعني تنازل نا كان جباليه برانبر كو دنگي كي ويك هفج كردين روش اوان را بدن ناسكرين كو توايا كرجي بايك دنگو يك هلويس بيشگيريا و بكن قالوا امنا خودي ما في قال كردن بقشتاي ام هر كسي جما محاميكي لازم محاميكي باش بي مدافعكي باش بي لقل ما في كردا چه نابي ام ما في كردا بچوچك بكن چقا ام كاربن مزنكن جو ام كاربن تشتي بدس مفوري ام بسلينن اما جو ام دلخوازي خو ام كيم كن وام چوچكن يقين كاي مقابل ما تشتكي نادنا ما وام نكارن تشكي جواب بسلينن او او جي تكت
بله هێلا سۆر چییە ji بۆ gelê Kurd li Başûr Rojavayê Kurdistanê bi gorî nêrîna te hêlên sor çi ne؟ هێلا سۆر تنەبوونا ناسناما gelê Kurd bigiştiye. Belê çareseriya baş di nêrîna te de ji bo gelê Kurd li welatê Sûriya an ku li Başûr Rojavayê Kurdistanê vê dawiyê gotina federaliyê gelkî tê bihîstin. Grûp ser Facebookê jî hene daxwaza vê yekê dibêjin. بله Gotina te çi ye li ser vê daxwaziyê؟ اجي فيت خوازم وتشكي قلكي مباركه وبيويستا ام لازم ازاد بوني ام نطرسن ام شركاتي لازم ام نطرسن ما دام ازي حقي خو ازي ورقرم وازي حقي غيري خو ازي دمي دا لازم ام نطرسن وختيقو از خودي هزبم واز خودي مافبم اوجهم هبي بله خورتên şoreş yên ku îro tevlî şoreşê bûne û dadkevin ser qadam tên şehîd kirin hindekî ji wan ji helwîstên siyasî net razî ne gelo ku net razî bin ji hindek helwîstên partiyên siyasî evên li dervey welat dijîyan dikin kîjan kesin evên ku piştgiriya wan dikin di nava welat de ku ev dakevin qada û daxwaza mafên xwe bikin بخودي ام حمى قالي كرد لسوري بقشتي ام بشجيرن جوا كسي خورتي اي تنسيقاتا اي لجان اي قدات كفنا جعدا وكولانا وايرو يعني تشتكي قال لك مظن بشيامية جو ام چارة سربونة كي ام جمافي قال لي كردرا ام السوري بينن ام ايرو كيجما كاربي بدس بخي ساعتاوي خوش واميل بشتاوي كرن بله هنا ولات ليبيا kesên ku hatine kuştin di wê şoreşê de negehij bû hezaran ji hezarkî hinekî gehij bûne yekem kes yekem welat ku mesela nerazîbûnên tun li İslamê de diyar kirin welatê Tirkiye bû gelo niha bêtir ji 2200 kesan hatine kuştin li welatê Sûriye de çima hîna jî dibêje dem maye ji bo Sûriye welatê Tirkiye wiha dibêje berjandiyê wê çi ne yan jî Kurd dîsa lêîstike di beyna wan de ew naxwazin سوریکا بسرخبون و بآزادی و آشتی چیبه جبرگو سوریکا بآشتی چیبه و کرد شریکی اساسی بن تیدا وقتی گو شریکی اساسی تیدا بن و بندورا خوا الباکور چلو ما ببی گمان و کی جوی کی گلک کلا دخه پیشکتنا گل کردا گل سوری بگشتی دا تو دخوازی کو ولاتین زلهزن و که اوروپا و که امریکا ایرج بکن ji bo dawî anîn bû yekê yan jî piştgirî û destek bide opozisyonê û bi Kurdan jî ve ji bo ji navbirina rejima Beşar Esad. Em hêvîdarin got pişta gelê Sûrî bi çi wesîle hebe bikin. Em naxwazin Amerîka dilê me û hêviyê me dixwe de bişkêne. Roja got Amerîka hate Iraqê û Iraq azad kir me تعبîr kir got ev el-fethul Emerîkiye. Çilo got xilafeta Mislimantiye چون فتحي باجارة كرن جبوكو مسلمان وقل وإنسان جبن تعدكارا وظالم كارا خلاص بن أم هيفيدارن جو إيرو أمريكا رسالة خوا ومساجا خوا بردوام كي دي بشجيرتيا ملتي سوري بقشتي وهشي كسي مظلوم جبوكو في فتحة أمريكي بساري بخي مجفا ظالمه وجفا دكتاتوره خلاص كي ما مستاتو جوي كي شخنا ترسيكو وها داخل الامريكا بكيكو بشجيري بدا دمكي داكو اسلامتي هر دسوردانك امريكا ولاتن روش اوای رد كان جبو دسوردان د کاروبار سیاست ولات مسلمانا بقشتي تجاري نسكنين روجا جو عراق كتا كويت دا فتوى حمد رخصن قول لازم امريكا وري ماج صدام حسين خلاص كي وتحرير كويت بكي ما جوارا حلاله وجمارة حرامه ام تخازن ام ملتي سوري بقشتي كرد وعرب وش ارمن هبن اشور هبن مسيحي هبن ام حما ازاد بن بس حتى كنجي ام يولب من بله ده داوی هفدیتنا به بشار اسدن کو تلویزیون را چند روزن را بخوری دا هات و شاندن و هم انسان قدما کو تماشای گوتنی وی دیکر و ها دبینه کو هزاوی مایه کو هشتا برخه بده لهم بری خو نشان دانن و هشتا جی امید چاکسازی و چارسریا پرزګری کې هيئت ده تو وا گوتنی توی چاوا د شوپی هزاوی نینا و چقه هزاوی بقوت به البر هزا شورشا ملتا نتشتكا ما كي يقين تكر جو قذافي خلاص بي وهري خو بخي قول كده يان خو بشر يان باصدي
كس نكاري البر هيزن ملت وشورشها ملتها بسكني ملت وشورشها وكل هي هر تشتي البر خدبه ام هيفيدارن جو ام بعقل بن ام بحكمة بن ام زانبن جو تشروج وين ام تدبيرها باش ام جيربن حتى ايروجي فرصتك احتمالها هيا جو كاربي معادله حمكي بوغهري جو خلاص كي جواب بسكريك جول وريس الدوره قركاوي طنقت كان كنتشتك وصاحبة أواكو إنها بشراسة روستان ديال السر بياهنكي أو تشيا قالوا حتى انها معارضه سوري بقشتي ديار نبويه كاوي كيبن جبر تركي بقوة خوازي بيشجريا اخوان المسلمين بكي وداخل ميدان بديل جهنة كديرة حتى ديار نبيغو معارضة سوري وكيبه اظناكم وي سوري خلاص ببي بله كردان حتى نها آمادکاری که چد مجیدا یعنی کو چتش جبو کردان د گنجه کردن روجاوا د ولات سوری دا چ جوان را گنجای ما فنوان ین سرکی و ین تمام کرجی چ نگلو ام هيفيدارن جو ام حمى ام يعني يكبن هيزاما ببيك قوتناما ببيك اشتغالياما ودلخوازيما يكبن دفيدا ميدا يعني ام نكارن وقت بي ام بالتفصيل حمر تشتي بيجن ايرو تشتي جمرة قال لك بيويستا وجرينجا جو ام كاربن دستي خوا بخنا دستي هفدودا ام صدقي بيشيا ايجو تخوازن تعديل مكن وما في ما دي سبجارك دي ونضابكن بله بنرین ناتا تو نبینی ایکش یک نبونا دنگن همو سیاست مدار و پارتیا یعنی زیده بون زوریا ضعفیا پارتیانا و نرین جدا و هندک ولاتین در و دست لپشتن کو ریگر بنش بو کو همو دست بدن دست هفو یک پیام بدن بله ام ان شاء الله ام خطوه وجقافه بارشبوني ام خلاص بونا ايرو دور يازده بارتيه ما تقريبا بهفرة شغل بهفرة كارتكن تيكيلي ناف وادا هنا ولو نافيوا مثلا بارتينا سياسيين متعددا ام ان شاء الله لكن خطك مشترك اظن تكب ناف وادا هيا وام هيفيدار نقو بسر كفن وما في قال لي كرد بجهبين ان شاء الله رول باشور كردستان و رایدار نوی به هر سه سروکاتیان پارلمان حکومت و هر وها سروکاتی هرمی و چاوا دنرخینی و آلیکاری چه دانش بو پارتین سیاسی کو هفنیزیکاتیه که با و چما پیام کی زلال نداید تنها درباره بویرین سر کردان را دهن بخود از نهزکی سیاسی ما و از تدخل ایشه وادناکم او کارن مثلا في بلسفه هناك بدن يعني دا خاصیت چیه جوان بيشجير بنجقلي كردرا السوري بله هلویستن پارتین دن اوین در ولات آنکو بیجن لیدانا پارتیا کارکرین کردستان هر وها پجا که تدبینی دبیتا اگر اک جبو لخ کرنا آنکو شلل کرنا پروسا سیاسی دو ولات سوریا دکون حالا آزادی نیز بویا والله مخابن يعني تأثيره ويهبه بله برس مراد خزنوی سروک سازیا شیخ شهید اجبو گتو بیج ولی بورین او نووی کرنا اولی سپاس بوده که تو تاوتی ما ایرو داتا برسفا وان پرست ما دانین گرینگ درباره داوی پیش هاتین ولات سوریا دا سپاس بوده دم باش تماشاوان برومه تاوتی ما ایرو جی بداوی بو کو تایبت بو برش سوریا او روجن داوی داو پیش هاتین دهات اجرا دیگل مراد خزنوی حتی هم تاوتی صبح دکارم بریا تاوتی @nrttv.com نرین و پیشنیارین خوش مرا بشینه حتی هم بو تاوتی صبح به هفته بگین ببینین شاد و بختور بخاطر